Prilikom pokretanja programa na ekranu će biti prikazano korisničko sučelje čija je namjena prikazati sve sadržaje koji su predviđeni ovim tečajem. Ono je podijeljeno na nekoliko funkcionalnih cjelina, od kojih je najvažniji izbornik popisa lekcija koji se nalazi u gornjem dijelu okvira i koji pruža mogućnost pritiskom lijeve tipke miša za aktiviranje prezentacije određene lekcije. Za izbor odabrane lekcije dovoljno je u trenutku kada se kursor nalazi iznad naslova kratko pritisnuti lijevu tipku miša. To će za rezultat imati uklanjanje početne slike sa ekrana i pokretanje uvodnog video zapisa prve teme koje su obuhvaćene izabranom lekcijom. Na ekranu se pojavljuju i ostale funkcionalne cjeline kao što su izbornik popisa tema u odabranoj lekciji uz lijevi rub okvira, dio za prikazivanje video u sredini i skupina ekranskih komandi za kontrolu reprodukcije koja se nalazi uz donji rub okvira. Za izbor jedne od tema izabrane lekcije potrebno je kursor postaviti iznad njenog naslova. U tom trenutku naslov teme obilježava se plavim pravokutnikom i zatim pritiskom na lijevu tipku miša započinje njen prikaz. Ako ste neku od dostupnih tema, za daljnje upravljanje njenim tokom možete koristiti ekranske komande koje se nalaze ispod same površine na kojoj se obavlja njeno prikazivanje. To znači da se za privremeno zaustavljanje prikazivanja može pritiskom na lijevu tipku miša na komandu u formi dvije okomite linije aktivirati funkcija pause, dok se za nastavak reprodukcije može izabrati komandu u obliku trokuta koji aktivira funkciju play. Za potpuno zaustavljanje prikaza teme potrebno je izabrati komandu stop. Pokazivač u formi okomite linije koja klizi po vodoravnom žlijebu ima dvostruku funkciju. Kao prvo označava trenutni položaj u odnosu na ukupno trajanje prikaza teme i na taj način ukazuje nam je li ona na svom početku, sredini ili pri kraju i kao drugo, povlačenjem pokazivača pruža nam mogućnost brzog prebacivanja na željeni dio. Navedena mogućnost naročito se koristi kada želimo pogledati ponovo neki od već prikazanih dijelova teme. Za brzi prelazak na sljedeću ili prethodnu temu u okviru tekuće lekcije možete koristiti odgovarajuće ekranske komande, dok se aktiviranjem funkcije Continuous Play pruža mogućnost njihovog kontinuiranog prikaza i na taj način prikazuje čitava lekcija bez prekida između pojedinih tema. Za lakše pronalaženje željene teme možete izborom ikone u formi otvorene knjige pokrenuti dio programa koji smo nazvali indeks tema. Tu se nalazi popis svih tema koje su sadržane tečajem i to razvrstanih po početnom slovu svoga naziva, te je zato za njihovo pronalaženje potrebno prvo izabrati početno slovo, a zatim iz prikazanog popisa i odabrati željeni naslov. Program će dalje automatski preći na prikazivanje izabrane teme. Ako kliknete na lijevu tipku miša u trenutku kada se kursor nalazi u gornjem lijevom kutu okvira, bit će vam omogućen izravan pristup internet prezentaciji proizvođača, dok se izborom ikone sa znakom pitanja može ponovo pokrenuti uput. Izborom ikone u donjem desnom kutu okvira izlazite iz ovog programa i njegov okvir uklanjate s ekrana.